Se amwakwa baby my Adom TV Badwam na uguso ehwe no media fia amankwa tamaklo yada say Mrs. Comfort Dako Sante Dako anope ye chia ante Comfort nyamishira wai sa wo ho ye de mete won ka che mi wi amefro na nati wan so sa mame nchia o ene mi amemame anti ama nyamishira pa chia da botu so sa mame dok chia no mame nyamishira mu nyina bako me wo Eunice SL ewa ha Ofri Young Executive International School na Abbey Onia Francis ni school ba kono to admin na abahe admission koso ti o sa abatan yam yani na ho mpe school papa mfa mofra no nwuram na won daache esi wo ye utie din no kra Young Executive even before mbe nyini kra no ya do mo hye ba bia oba pa mo akwaba bibia boko de bibia boko na ho ye de na de wantimi ama na wantimi amba duma ne so ye fa so I invite some ye papa ye nana no 1 year anniversary na aduma weekend achina ntino ya homwa no de kind na wantimi amba no ye fa so I invite some na wa bata yechi yo nyame ya aduma ye beba dodo ye ni nkomo Young Executive International School. Pacha. Ewo he fa na school ben ya. Me pacha Young Executive School asa me kasa me ntiaso kuma me papa na kwesi eselochi ahe ba kope na ma Mavis ya me sham bebre ni akwanya mode ama me Young Executive School ye wo wini ba kwantempo no so opekuma junction oduwa for right abrosan kesi green ehwa na ye wo Young Executive School na enyoma bia ye wo Young Executive School no eba na yen classrooms your class size of 25 if they are more than 25 you create different class at the moment so they be ankola na MP so classroom wona ye hu de ebe ye ntino your spacious classroom serene environment oba wa I say sebe o say ye baby I din much addition air coso yes addition coso oba ye boarding house on one spacious and your boarding house ya kan kola na pie so de bi obi ada ne bed so ye wona ni say wo hwan kola no dormitory home oba ye science lab na ICT lab okoye library 1:1 computer no 1:1 nya computer ubokọ na nkofo mesa akanfo aho ebi nsi o young executive school 1:1 obi ate no ko library books bebre story books bebre ho obeka ya be bi akwala no adwem no ma bebre yes anti boarding mo je from boarding ye je from 4 years wow but akwala no 3 years na se na ho keka ne ya to me consider na age akwala boarding house but admission there started from 6 months yes 6 months obi o 6 months no akọ maternity leave aba ewie but still na onye obi anso akwala no man fa ne be join Young Executive School ye beje no ye beje na say ye wodan ye wo mpanimfu a omote abatan yo ase a omuhwe san kwala no 1.5 years odi omo ba ye beje omo boarding house make boarding house nsa kwa na 3 years na no ate me pupu me yes oka je no boarding house do ye hwe condition a wo mu a ye ti ase masenti no ye je akwala no ya de pa nti from crèche and nursery to JHS3 oh okay school no by how many years in 15 years nyam koda yeah 15 years in existence and we come out outstanding DC you know maybe bibia Young Executive na mo de said in net also o say akwala de oni a ye ntwema na nyi na abeka safiansa obeye de yet some right from crèche until they dey nsano djuma eka ho ama omo no ye tro mo beading ye where the beads eye mpaboa bag tie and dye ye tro mo the way eye pastries meat pie donuts until right from preschool no akwande benya quick stage ni na no obewie na otife na otwe na BEC result akwa SS no obetimi ayesa no mu nyina ofemi ya makwan krapo na otumi yesa no nyina ofi eton de boa na wofo okay na ye Young Executive school nti obi ewo akiri baabi na opeso oba bia akwanya no ho mepa owo takwa kumase ye won kwala mo ho sa asankegwa ye bie ye pona to ho mo nyina metem boarding house do okay bia betem boarding house na ye wo within so mo ka ho na ya over 11 buses
Okay. Sisi a nso tuto ya nso ta ukwa oban enko school young executive ya door to door. Okay. O pese be fa oban no dem kwa ba fa no dem da. Adwana ya kese. Ya puso a ya de akwada kofie amaw. Bibia wo bia o ka within kaswa. Ya ba tetegu. How can you do SCC? Ya ba ho nyina. Okay. For convenience. Suffer about time. Nti was omo do omo maba young executive. Young executive e bia se wo de o baba ho. Ope efie ntete ya ye tete mofra no se no obepra osori a obepra nyina ye chenkwala no. E chom nyoma bebro young executive. And so ope school papa ama oba me kanfo young executive school ma. Se ba na say extracurricular activities are ye ma cadets, regimental band, your choreography, your culture. Ye onyo bebre ye de ma nkwa ye chenkwala no. So woni gisa no nyina ho a ye be kyerɛw. Na de wo mu say ye dwen kwala no ho no, na ye dwen teachers for so no ho. Ye motivate teachers no. Se na be ya obeyi wi omyem ahwe kwala no ye ntino. Ye director to nsase e de ma teachers. Ye to enye easy, ye to fridge or the chair TV, laptops asase bebre me America say cry wato asase ama magime de na admi de wanya de akwa ka yampere magime de amenti ahwe nti we no kura teacher ni nkran o so be staff accommodation muso mo wo enyi na ye wo school wo staff o kwa obia nti na ye nya ama nya kola no time de bia ye won kola no ho Monday to Sunday ene kola ne wo ho wow muni munkura bia suban bia koso na security nso te se wo ho ye was CCTV cameras e wo baby bia both boarding house school mo say no from school mo to junction so no ye city light e ko ho nyina nti sa wo akwara bi pie kwa na so nante akwa ye hunu na yakofa no a bi so NC ye wo cameras wo baby bia ye security personnel not just enkwanche security for na kofa company na ya form a omo hwe ye nkwara nsoma ye okay my contact e bia neja obi person ye inquiries bi nom ni ade a na woni young executive school 24 e di enkomo bi ade yaka nyina achi bi kire wadwe a na no makasa ye mfa wo number si pacha so open young executive school la obe for number we so 0249 41 5088 0249 41 5088 and now so say 020 819 6108 020 819 6108 and also say 056 18 09 015 056 18 09 015 young executive school o friend abibria ye beje wo so ebie so ana we beka say young executive school who say ye build no so so e sika sem be kosoro yes entesa oba ye wo payment plan e de ma obi bia se be ya akoma beto ye ma obeda kwara beba ntino ye wo payment plan e de ma obi bia e bia wo ye bosum adwuma e wo de wo nya skadi bum e famba ntino oba e be no bosum ama no watu na akoma to ye e bia se be wo de wo ton nyoma market ntino de wo nya no bum famba e bia metu na weekly e wo sa akonya so de ma obetumi atu na sa couple time a ye de be ma kwan mo na graduation bi be koso ana e pa try anniversary be koso ye 15th anniversary ye be koso na koso tam no so a ye Adom TV for enfi ye anti tamaklo enfi ye be invite mo nyina aba be supporting mo ani enfa onsi hey ya mi show papa panti young executive school awofo abatan ye pe school pade ma komo number no na wo screen na se no fa na nchiremu bia chi woni 24 enkasa de adu sue de moda wo ma family omre ne kakra ne emfa ye birthday for yin fam happy birthday Frank ye wadwuma ne biom happy birthday nkoma prophetess Judith ama yeboa prophetess Judith ama yeboa founder and general overseer Wonders of God Prayer City Okuase amini pa unkoso rade nkoso ano mu nkwa hoden enwosra ne nya kese na efaboa happy birthday Sanso na happy birthday nkoma Morris Errol and then Michael Leroy Esel ti happy birthday obune jira hono nyame hira mo pa nyamo kese ma musumfra dumu enko adomo mo nkwanye tenten yankeka bia nso enimu erade nhwe mo so da emfama ye happy birthday nkoma
Ohimia Fianco Deborah. Aha, camera mpacho jina ye mama wadaroma. Happy birthday nkoma Ohimia Franco Deborah. Onkwaso Radin Show. Radenyo kese mo asumfra dumo enko adumo. Happy birthday nkoma se Shadrach Anyenso. Se Shadrach Anyenso. Nyame show, nyame nyo kese baby ani na wo. Radenyo kese pa. Kusise obeye kese. Okay. Anti mamenko happy birthday nkoma Benis Ohima Amabuatema. Benis Ohima Amabuatema baby ani. And I will see you know we show happy birthday. Nyamin show, nyo kese. Kusise obeye kese. Happy birthday nkoma akwasipoku homeboy. Royals FM Wanchi Bono region your correspondent no kwasipoku homeboy. Happy birthday. Eradin show. Eradin nyo kese no masufra dumu enko adumu. Happy birthday nkoma Equia Humble aka Delali. Equia Humble aka Delali. Dixon Arthur never show happy birthday. Onyami show pa. Happy birthday nkoma Laurentia Amu. Laurentia Amu. Radintin Munchro, Radino Kessim show so our home. Happy birthday nkoma Benaya Okatechie Menu Opoku. Benaya Okatechie Menu Opoku. Onyami show pa monim dieni nyansa. Nini beye bememwa nyansani ukudrufo. Yem birthday celebrant unyine ni yenye no so na yem fancy asedanya odia emrani adaje no ode maye no. Sister Sunday B. Oh, yeah, guy. I was a pay. It was so.